Pentecost program here to te chibai vek ule Lalrindiki kani a Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thleri ni lawngai thlang u General Headquarters try to te rongbol na lawngai thlama sa ila Mizoram UPC Executive Chairman UPC la ropianga chuan November ni som pathum pathiani manga zemabok ko shan biak ina Marchak district in khompui nei tur chu ahman puidona pathiani chomma in khoma thushil rongbol na aneyang General Superintendent Reverend Thanglian sang chuan November ni som pathum pathiani manga din thar ko shan biak ina Khothang district in khompui nei tur ahman puidona pathiani chomma in khoma thushil rongbol na anei bokang General Secretary Reverend Saeng Sai Lau chu November ni som pakhat zirtop ni khan Serchip District in Khompui North Vanlai Phai Headquarters ka Ocean Biak in nei tur man pui turin a jin chhuaka General Secretary hian pathiani choma thushil rongbol na aneyang General Treasurer Reverend P.B. Lalmuliana po November ni som pakhat zirtop ni khan Lunglei District in Khompui na thial electric veng ka Ocean Biak in nei tur man pui turin a jin chhuaka General Treasurer hian ni som pahni inrin zinga district chunga tir ko te seminar nei puyanga pathiani choma in khoma thushil rongbol na anei bokang Lunglei District in Khompui hi Area Secretary Reverend P.C. Parliana man pui bokdona pathiani zan in khoma Area Secretary hian thushil rongbol na anei donani Mizoram UPC Press Board chu Board Chairman tirkau ke vanal hluna ka ishoina hnuaya November ni kwa nilai ni khan General Headquarters Office tuikhwa tlanga an chukhoma puipa Reverend Saeng Sailo General Secretary le Reverend P.B. Lalmuliana General Treasurer ten an ho Press Board chut khoma hian Mizoram UPC Press malak na tur poimo tak tak rela ni a ro rela sang zo ka thlen tur printer le binder post create te property mamo le deal chungchang de chu an thungai twalang sar zwalani Bethany Children's Home Society Board chu November ni kwa ni lai ni khan General Headquarters Office thui khwat tlang an chukhoma Board Chairman Upalal Vanan meeting hikai shwain Mizoram UPC puipa te Reverend Saeng Sailo General Secretary le Reverend P.B. Lalmuliana General Treasurer ten an ho Bethany Board chuan kumsang ni somni pathum budget estimate an thir hova ro rela sangzok Planning and Financial Board athen turin chengnoi somli le pakwa singli sangli an ruah mana Children's Home athok tu te ham chana chungchang an soi ho bok Bethany Children's Home Society Board meeting chuan kumsang ni somni pahni Orphanage Sunday November pathiani voi thumna chu twal chungtin ka ushante maniram chandan anga mang turin angena Orphanage pual tholom po bial to pastor tin tekal tanga la khom ni se anti ani Tuntin huna Bethany Children's Home a hian no pang somni pali mi pa som pangale mei chha pakwa en kolme kan ni a thoktu himi som pakhat anom bok ani Assembly Center Committee chu November ni som pakhat zirtop ni khan Assembly Center Committee room zonuama an chukhoma kumsang ni somni pathum budget estimate an clear how meeting hi committee chairman tirkaulian sangki mana kai shwaya Assembly Center ka ushin malak na kalmek bo zui zel dan tu rot na te chu an thure lang sar zwalani a Assembly Center Committee hi General Superintendent Reverend Thanglian sangan a ho ani Mizoram UPC Literature and Publication Board chu November ni som pakhat zirtop ni khan Headquarters ka Ocean Sunday School Hall tui khwat tlangan chukhoma Reverend Cilian Sanga Board Chairman chuan kai shwain kumsang ni somni pathum budget estimate te clear ho ani Literature and Publication Board meeting a hian archive cell malang na turot na Mizoram UPC calendar chungchang te kumsang ni somni pathum beirwal zirbu chungchang te le Literature and Publication Board malang na tur poimo tak tak soi hawani a Board Secretary Treasurer Labu Committee le ka Ocean Maltin Sansin Zir 2 Committee ten report an pebok Meeting chuan Literature and Publication Board board sai in nei hla in phwa siak loman semna nei zo tak thlir let na te an nei ngal boka program te hluta hla thelu zongzong te chunga lom thu an soi ani Literature and Publication Board meeting hi Executive Chairman Upasila Ropiangan a ho ani
Tripura District in Khompui chu November ni lia changa ni ruk pathiani mangkhan Kansanpur bial kasnam para a tluang taka manzo ani a Reverend Bilal Chanhima Secretary General Sunday School Department chuan manpui Tripura District in Khompui ro rel na chuan kumsang ni somni pathum District in Khompui chu sabroom biala angata District Revival dar choi biala nei anrel bok kumsang ni somni pathuma District malakna a bialtina seminar buat sa ini se anti a kumsang ni somni pathum District budget and rahman bok ani Tripura District in Khompui nei chung hian Indonesian in Khoma Reverend Bilal Chanhiman mithar misom paruk te chu kaushan danga changin Mizoram UPC a alom luta in Khompui hi pathiani zan khan chia kani Manipur District in Khompui voisom pasari na chu tluang taka manzo ani November ni lia changani ruk pathiani mangkhan Elphai Kot Imphal biala Manipur District in Khompui hi nayani a Reverend Tiral Dingliana Secretary General Missions Department chuan manpuin thushir rongbol na baka District chunga Evangelist te seminar nei puibok Manipur District in Khompui a hian Tirkau Marshal S Mangming Thang Imphal Pastor Vanal Fela Saikot bial tu te hne na changin pathian thu cha ngai thla kani boka in Khompui chung hian foreign missions pual tholom lak khomani Manipur District in Khompui ro rel na chuan kumsang ni somni pathum District in Khompui chu senvona angata kumsang ni somni pathum District budget and rahman bok Manipur District in Khompui hi revival den lim taka manni in November ni ruk pathiani zan khana chia kani Ramthar District in Khompui voisom pani na November ni lia changa ni ruk chunga dona kaushan biak in Meghalaya anei chu tluang taka manzo ani a Reverend P Bilal Muliana General Treasury na hova Reverend H Lalrindiki ma headquarters bial tule General headquarters changin staff pathumin an choi o mani in Khompui hi revival ne na hlim taka manni in Khompui thupuyatan kele kachung te ero hizongin lalpa rongani kan boldon ni Joshua bungsom ni bali chang som panga chu thanani a thupui than big mang hian Tirkau Basan Paila Pool Pastor Silal Beliana NC Hills Bialtu Reverend P Bilal Muliana General Treasurer le Pastor K Rong Mingthanga Ziri Bialtu Tentu Shirong Bolna Anneya Pathiani Chonnuwa District Superintendent Reverend W Amen Thangan Sakramen Rong Bolna Aneibo Ramthar District in Khompui ro rel na chuan General Assembly angai tu atan NC bial ming chu half-long biala thlakrut na an pasa kumsang ni somni pathuma Ramthar District chunga Tirkau zongjong te tan seminar nei te kumsang ni somni pathum chungin District Revival Crusade nei te an pas baka kumsang ni somni pathum Ramthar District Conference voisom pathum na chu ziri biala an ngat ani hengbaka hian kumsang ni somni pathum District budget and rahman bok Ramthar District in Khompui a hian foreign missions home missions le Bethany Children's Home pual tholom te la khomani a in Khompui hi November ni ruk pathiani zan khan revival nen tluang taka manzo ani Siaha District in Khompui voisomni pangana cheural kaushana November ni lia changa ni ruk pathiani mangane chu tluang taka manzo ani Siaha District in Khompui hi Reverend PC Parliana Area Secretary chuan manpuin in Khompui nei chu hian hne na changin pathian thu cha ngai thlak thin ani November ni nga in rinnia ro rel in khoman neya kumsang ni somni pathum in Khompui chu ni o tlang biala nga ani kumsomria chinchunglam in Khompui palai te hne na choi moina thil peklante Siaha District Crusade Committee hnuaya rongbol tu roi dan in ka ishwaina ennon rod na te anrela hengbaka hian ro rel na sangzo ka thlen tur Mizoram UPC Southern Zone Area Secretary post hian Pastoral Board member ni nakentel tirveni se ti rod na te Mizoram chung kaushan ladin law na khwa te hi Home Missions Field ta General Headquarters hian da vero se ti te kumsang ni somni pathum chu hian Mizoram chimlama rongbol na chagle zwala kalpui ni se ti rod na te atela kumsang ni somni pathum budget an rahman bok Siaha District in Khompui ro rel ni hian ro relo in khom buat se ni boka Tirkau la ro sanga amota chan thushi rongbol na ani Siaha District in Khompui nei chung hian pathiani chuma in khom bana baptisma rongbol na buat se ni a he huna hian Reverend PC Parlianan mi patni lalpa iswa mingin baptisma achantira pathiani tlaya mualin khom buat se ni in Tirkau la nun thar hne na changin pathian thu cha ngai thla kani bo
Pathian biak in khom ne piangin speaker choi om tu kelal khum tiri silal mon omiteba ka district chunga zai mi ten zai rongbol na an nei china siaha district in khom pui hi pathiani zan khan chia kani siaha district in khom pui chia tuk November ni sari thochan ni khan seural kaushan biak in thar pathian ne na hlan na in khom ne izuyani a area secretary Reverend PC Parlianan he hun hi man puin biak in thar hlan na le honna lalpa iswa mingin anei ani biak in honna in khom hi district in khom pui palai bial chung le seural village council member te ba ka NGO sang sang tin an man puya tailama biak in thar lom narwai an kil hobok ani Thochan zan hian kaushan hoten pathian biak in khoman nei chunzama area secretary chuan thushi rongbol na nein kaushan hoten revival nen hlim takin he hun hi an mangbok ani Mizoram UPC Hnuai district sang sang in khom pui nei chhomek zelani a district som pathum zinga parukte in khom pui nei zop to in tun pathiani November ni som pathum mang hian Khothlang district Marchak district Lunglei district le Serchhip district ten nei vele dona Khothlang district in khom pui a hian Reverend Thanglian Sanga General Superintendent Reverend Biak Chwai Laukor Tha Bial Upa Ar Thangse West Phaileng Bial Reverend H V Lazam Lava Chon Hun Bial le Pastoral Than Moya Leng Pui Bial ten thushi rongbol na an nei dona Marchak district in khom pui a hian Upa Sila Ro Pianga Executive Chairman Tirkaulal sang lura chaltlang Reverend Zoram Tharandin ATI Upa H Larin Tluanga Bongkon le Pastoral Thole a North Collect ten thushi rongbol na an nei bokang Serchhip district in khom pui a hian Reverend Sai Enga Sailo General Secretary Pastor K. Siram Nunmoya Thingsul Thia Bial, Pastor Sila Ramha Kakei Fang Bial, Pastor Vanarwata North Mall Cheng Bial, Pastor Lal Nunzama Lungpau Bial le, Tirkaulal Muan Sanga Ten Thushi Rongbol na an nei dona, Lunglei district in Khompuya Reverend P. B. Lal Muliana, General Treasurer, Pastor H. V. Lal Zuithanga, Thingsai Bial Tu, Tirkaulal Nuntluanga, Tirkauti Sila Chonzava District Treasurer, Pastor R.T. Lachanpuya District Superintendent le, Reverend P.C. Parliana Area Secretary ten Pathian Thushil na hun an mangdonani. Bial chung rongbol na langway thak chunzumila. Lungsen bial tlabung kaushana November ni ruk pathian ni khan mithar pani te chu kaushan danga changin bial to Pastor Silal Mingsangan Mizoram UPC alom luta in khom bana heng mithar te hi lalpa iswa minga baptisma chanti ranni Bongkon bial chon November ni achangani ruk pathiani mangkhan zwang tuiveng thar preaching point a revival crusade an manga Tirkau kelal du saka kolasip veng lai chu speaker tan man ni in he huna hian mithar kaushana lomlu anni Revival Crusade hi bial tu Reverend C. Ramsang Vora kaishwai na hnuaya November ni nilai zana changkhan nei chanani a speaker rongbol na anungin revival nin kal khom ten hlim takin hunan manga bial chunga zai thiam ten zai rongbol na nein tharau lam hlapui ten en rem anibok Pathiani chunu in khom bana mol in khom an nei boka he crusade kal tang hian Pathiani zan in khoma bial tu Reverend C. Ramsang Voran kaushan danga changin chung ko khat member pali te chu Mizoram UPC alom lu tani Lunglei South bial bot sain October ni som thum pakhada changa November ni li chung khan electric van kaushan biak ina camping chong ni na nei chunzamani a campers som thum omin bial tu Reverend Lalmun ngeta chu speaker ani November ni li zirtop zan khan camping follow-up program nei chunzam ni in he hlimna kal zel a hian November ni nga inrin ni zoram muan te chungkwa chan mari te chuan pathian ni nalom thu soina an nei vele a November ni ruk pathian ni zan thleng khan kaushan hoten revival ne na hun mangin Reverend Lalmun ngetan thu shirong bolna aneya he hunan man chu hian tharau thiang lim baptisma changthar mi ngi muzat an om mani Reng deal kaushana po October ni somthum pakhata changa November ni nga chung khan chandam na camping bot sai ni a upa efla remoya model veng aizol chu speaker ani camping a hian campers somthum patni omin kaushan danga changin mi parian tan telbok November ni nga inrin ni zana changa pathiani zan thleng khan follow up program an man sunzama he huna hian bial to pastor Lalmun siaman kaushan danga changin mithar pariat te chu Mizoram UPC alom luta mi somlal pa iswa minga baptisma chanti ran ni bok ani chandam na camping le follow up program hi bial chu mi puiten an tlutle a tharawa siam tharna mi thatem takin an changbok ani
Sarang kaushanak November ni Ruk Bethany khan mithar pathum kaushan chairman upalarin omanalom luta Bethany chonu inkhom bana bial tu pastor sila rausiaman mithar te hi lalpa iswa mingin baptisma achantirani ole katizong kha tunkar chunga Mizoram UPC rongbol chanchin thar kan thlir le ngai thla khau theite chu ni e